January ni somni pathum sang ni somni paruk ani Donald Trump chuan khawvel ron chhawng le deuh thut maya chu nge kan ti chuanin World Health Organization atang hian US anin nuk dok fel to tina ani hei hi nge omzia kan ria kang January ni somni pathum sang ni somni paruk hianin United States te chu Donald Trump pa kai hroina hnuaia hianin World Health Organization hi official takin an chuasan to ani World Health Organization WHO hi chun poimo ve tho mai ze blo chuan empo ni se Trump hian in executive order akum masalama alo sign to khatuna chuanin aron ti hlotling chhota ani aron breaking news thei khop mai Trump po empo ni se Iran lampang aron breaking news de thut World Economic Forum Greenland ching fel chumin huwa Iran lama sipai kan tir te aron breaking news thut chumin huwa ti hian in World Health Organization WHO an chuasan thu ron soile de thut official taka anin nuk dok to ani te kha ron pole de thut maya hethila hi chu Trump hian in WHO hi adem hle ti hi achiang ngoi ani hethil hi kan soi zau zelang abik takin COVID-19 awang hanin Trump hi WHO la ka hianin alungoi hlol lo ani ti chuanin WHO lampang chuanin United States pu Trump te hianin tuna hianin $130 million hi min pe kalanga yani ti in WHO lampang chuanin anti ve thung ani empo ni se Trump te chuanin hi an hniala kan in withdraw ma hianin kan pe kherangai lo tiang zo khan in soi ve ni an withdraw to nu phei chuanin an pe khirin om to lo ani Trump te hian mo empo ni se Donald Trump te hi chuanin WHO hianin poisa hi an lo penem thei em lo mo le kumtin 111 US million hi an pe thrina ni Donald Trump te hian heng ba ka hianin 570 million US hi voluntary in US te hian pu Trump te hian in WHO te hi an lo peto ani ti chuanin WHO atanga anin withdraw don hian an ban don hian in amasalamin kum khatin advance notice pe kha angaya kha kum masalama Trump chuanin apeto a ti chuanin ni hanan chuasan fela amaro chu WHO lampang chuanin nangni hianin $130 million chuang hi in laba ani antia an thing ve le bokani amaro chu Trump is Trump ape karin om tolo achan chu Trump hi COVID-19 awangin WHO la ka hianin alung oil hol lo ani WHO yung pon isen poy mo kay poy na disease outbreak news kung masalama karon reacte eng koy muna po eng rama po eng mani naron dar luay mo pandemic ang nei theina potential ang nei chi te kha WHO chon anon report ve zungzunga an website atangin khang information de po kay pon kalana sa ani hetiang malaria chungchang ate mo chuanin covid dengue chungchang ate ebola chungchang ate WHO atang hianin information kalana sa heta research lama kan lo ti ve thina wang khan ti hianin WHO lampang chuanin khawvel ina nanakhir tak amachan ebola polio le pandemic si sang te khang teng te kha WHO hianin heta khawvel pumpuina an dole theitur tan khanin ma alola a theitop lo chho ve thina ni ramtam taka vaccine te sema damdoi te sema khatiang khanin theitop kha alo chho ve ya tuna hianin United States hianin poisa petu tamberte zinga mi United States hianin WHO hi achwasan ta sia hetiang thilani hi chuanin omzia chu ama sabera chuanin United States te hianin global health data sharing tuna khawvel ram sang atanga thil theng chungchang vel an hriat ve theina kha first hand information kan tiang chi kha an lost to phot United States on amaro chu United States te hian abegin pu Trump pat noya phe chuan he thili chu poyan ti kharing lawani omjebera chuanin tuna chuanin United States te chuanin WHO noya committee sang le khatiang ang chia khanin until ve thei to don lawani mo until ve thei to don lo ba ka United States te pu Trump pat noya chuanin tel andu to don lawani ti kha achia ani le tuna chuanin Trump an WHO soisel na ber kan enang WHO hianin enge anmani policy chungchang ate in siam that angai na ate khanin a in siam thamuang te in Trump chuanin a soisela chuanin politics hianin bias anei deuh ni in pu Trump chuanin angai ani achan chu pu Trump ngai dana chuanin WHO hianin China hi atan hle ni ti hi Trump ngai dana ni Trump le China chungchang chu kan thria anin kar chu kan thria chu ban chuanin COVID-19 te po kha Donald Trump phe chuanin Chinese virus ti te po khanin racist deuh khanin a comment nge ya social te po kha lo viawa amaro chu Trump ha chu ka dem chuang lawa khulam Africa atanga naron chho te po African swine fever kan ti thawa racist ti kha tu ma hang an soi chuan amaro chu Trump na a soi tak wang me kha tianga
racist an lo ti bi kha chu lem chuanin affair lo ka ti deuh eng pawh ni se Trump angai dana chuan WHO hianin China hi an tran hle a US min tran lo ani tiin angai ani ti chuanin Trump chuanin WHO hianin ama in zalen na ani tlem lutuk WHO a member tam tak te hianin WHO thutluk na te sum le pai sem na tur te angai poimo zong te hi khang WHO a tel member te khanin anwa influence na salutuk khatinga khanin thu anwa neya anwa enroll na salutuk anga Trump chuanin angaya chuwan chuanin WHO hianin ama in zelen na anei tlem hle a hi thalawati thu Trump chuanin soibok ani ti chuanin Trump a idan dang le chuanin WHO hianin China hi COVID-19 ron dar tran tir live la khanin China atanga ron chuak ani lo ti kha WHO chuanin thubbe pui atum khami kha WHO chuanin China ne na khatinga thok ho khanin COVID-19 hi China atanga ron chuak ni lo in te khanin soibo kha an tumani kha Trump ngai dan kha ani lo le zola mi tam tak pon ron comment nge khati hunlai pe ka chuanin in hriat kha awang khanin Trump le administration te hi WHO la ka hianin anlung oilo le ani mo ti chuanin mi tam tak ngai dana chuanin United States hianin an ti ber chu an mani thune ina an veng him duwa mo chu wang chuanin WHO hi an chu asan ni ti hi hetiang hi mitam tangai dana nia chuanin mitam tangai dana chuanin United States hianin WHO thuwa a omangai lewa WHO in a zona a zote le thila hriat du te le poisa petura ati ang chi kha United States hianin apek angai lo reng te in mitam tak chuanin United States se tuna Trump pathil ti dan te hi an support le thung ani ama ro thil pakhat lo thon oma no khawvel rampum puya damdoyan han semdar dante khatiang global supply chain ang chi te kha lem chuanin abuai palang ti chu hlom ve thomai achan chu United States hianin WHO hianin poisa hi an chung lut nem em ani nakina tong thu chelawa pandemic teron thengle thut palta se chu WHO hianin fan kha ani tlem vele sot don to boxia ti te pokharil ro chuanin aom vele thawani engpo ni se ta khan ron share du ni ka ro share na chan ber pho breaking news de thut mo World Economic Forum Greenland vaching fel Iran lama Indo thona ti ron ti le de thut tona WHO changin kanin nuk dok fel kan suak fel to ni ti ron puak le de thut mo khang kha kan ron reaction ber chu ani le video lai mu le theu don ni